Samla Senibi Sungkli kena kesenang dan ribah distrik kebala khmat ya keri India kalau lek yakun syaka para wall arm wrestling cup arhajar apun rio kebala long hak ri Uzbekistan kalau sedang leduk kelai huai terik kuala lengkot arhajar apun rio bar kalau kut pat hakanyo terik rempang arhajar apun rio hakannya ke jingiakop ke Samla Senibi Sungkli kalau wan pai syala ke jong keri bar syala ke yeng ha ke pra terik upna baar arhajar apun rio har rengkat bat ki arteli ki takma runong ke jingyo ya ke takma kalau ke jeng sarong ya ke distrik ribhoi ya ke jela Meghalaya bat dikeri India hi barok kawai ha ke jingwan pai jong ke Samla shalayin na kaliang ke sang HNYF Northern Region bat ke Women Welfare Association jong ke ribhoi ke lepdiang sobha ya ke Samla ringkat de ke jain rendia bat usentiu kabala long hasenda jong ke office DTO ke ribhoi ke Samla Senibi Sungkli habakran hau SP News Agency kalau penpau ningkong ya ke jeng songwo ya blay nang bonong tau bakam shemlepoi perkhat bakan yo long kapten nari India ban ya lam ya kinong shementa ha ke lempeng kabahe kabala long sha Uzbekistan bat kala penpau ru bakadan ke jing angnop dan bonot da ke jim ladi hapok ke senang umden lada kinong mikmat pai ba leni kisang bahalang ki arab ya ka ban pensiona da ke jim ladi bat kedan ke jing anot bagi kon Samla kin lain na ke jing di ki besneu kal ai mensin ya ki para Samla ki bedan ke sap ha ki benta ba per bakin tresitam bat 3 minit bakin poisha ke thong jong ke jing job Karteng jonga de Senibi Sungkli kaban ko ngaingo yo bre trakna bala don hani kasni bal ainga kamet ka bukoi ka bakya katno kalong kasni ka pusung kumenenga namar kum ka team captain of team India naso kumen ba baro kibalik participate haka world cup kabal along hapo Uzbekistan Tashkent Uzbekistan nadu kalai poi tarik hadu njau tarik baru kibali simbanta kila yo ra medal hoj ngati ba kan ka level kalong ka level ka ba ong ka ban suk ne ka ba suk ban yo medal hoj kalong ka level ka ba tafa namar ba kane ka dikasin ka ban kong janga ka bangan participate ha ka 60 kg namar barbar man ka pon sai participate ha ka 55 kg kane ka dikasin ka ban kong bangan yora hadu ka wall level ha ka senior category wala daw day bronze makanaru kalong ko pusukmen na de mar ka dikasin ka ban kong banga yora yung new bronze medal haka wall senior women 60 kg nang tang akar patru ya ki MLA ne MDC but ikino ki ba ki mons ko ba ki ba kloi ban yarap ngako ban plino ka we ke gym hapo umden namar ba sathi umden gym ban I training khamjam ngati babun hi ki kana ki long ki ba klan ki don ki kata ka sap ka phong henry umden jaka training te kim don jaka tenga karpat ya MLA dan MDC bat ki mons ka ba ki baklai banyara mako aba pin yarab lem yanga bangan sedang okajem bangan yo I training lem ya ki weiru ki badon sap dan pong tenga ku bleiru sasisin ya ki women organization jong kari boy bat HNYF ki balawan piang subhayanga ai ku bleiru ya coach Alanson Marban yang and thank you so much Benjamin also for helping me in the training. Thank you Alanson Marban yang ya kajing ai training ki jongpi kajing ai training jongpi kamlong le no kala yarab inga ban poi hadu neu thong and thank you so much for my boyfriend also for supporting me everything nang da kubli shibun de ki bahing hasamru but ya baro de